Mu gihugu cy'u Burundi umuturage yaciwe amande arenga miliyoni 1.700,000 mu mafaranga y'amarundi azira kuragirira ine mu gasozi. Abaturage bavuga yuko ari akarengane. Mu ntara ya Butanyerera mu gihugu cy'u Burundi haravugwa inkuru yateje impaka nyuma yuko umuturage aciwe amande akomeye azira kuragirira ine mu gasozi bitemewe n'amategeko. Uyu muturage yafashwe tariki ya 16 Werurwe 2026 afatiwe ahitwa Mungere muri komine ya Busoni, aho yararagiye ihene zigera kuri 17 mu gasozi. Nyuma yo gufatwa yaciwe amande angana na miliyoni 1 n'amafaranga 751 amafaranga y'amarundi asaga 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubuyobozi bwawo bwemeza yuko icyo cyemezo gishingiye ku mategeko agenga kurengera ibidukikije ndetse n'imikoreshereze y'ubutaka. Umuyobozi ushinzwe ibidukikije ubuhinzi n'ubworozi muri komine ya Busoni uwitwa Ishakiye Dionisi yavuze yuko umuturage adafite urwuri agomba kugumisha amatungo mu kiraro kandi ko kuragira mu gasozi bihanwa n'amategeko ndetse bitemewe. Yasobanuye ko rero buri tungo rifashwe rihanishwa amande, bityo umubare w'amatungo uriya muntu yari afite wahanishwa amafaranga angana kuriya yose. Gusa ariko kino cyemezo ntago cyakiriwe kimwe n'abaturage bamwe na bamwe ndetse n'abakurikira itangazamakuru, aho bagaragaje ko ayo mande ashobora kuba yarengeje urugero. Bamwe bagaragaza yuko ubusanzwe itungo rimwe rihanishwa amafaranga y'amarundi agera ku 2,000, bityo bakibaza impamvu uyu muturage yaciwe amande menshi bene ako kageni. Ibi kandi byatumye havuka impaka ku ikoreshwa ry'amategeko n'uburyo ashyirwa mu bikorwa. Bamwe bavuga yuko habayeho gukabya cyangwa se gufata icyemezo cyo guhana mu buryo bukabije. Iyi nkuru kandi ikomeje kuvugisha benshi, aho bamwe basaba yuko habaho gusobanura neza uko amategeko akoreshwa kugira ngo hirindwe ibyatuma abaturage bumva bahohotewe cyangwa se barenganyijwe. Ngaye ngukorera inkuru ikabere mu gihugu cy'u Burundi mu gace ka Butanyerera, nkubwira ningene cyari Obi na ingini Obi Time News mu gihugu cy'u Burundi. Obi Time News.